Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila julu marap pakeringa sasampun biasa giring bagi fatihah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadiah belum sami rugijan batua syafal akhirat. Al-Fatihah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syahidun lillahi lahumul fatihah. Amin. Mudah-mudahan terpelihara sallallahu ta'ala lang lurugul berduri rugul akhirat fitnah dunia fitnah akhirat serta mudah-mudahan kita sehat walafiat sallallahu ta'ala tetap iman Islam tauhid ma'rifat kita zakat halal malik barakah. Al-Fatihah. Terakhir inama betati sasampun ninggal maupun deman ninggal sasampun ninggal mudah-mudahan kita sholat insyaallah ta'ala dalam kubur semakin dan teman menjodoh ke dalam akhirat sama sirul mudah sehat walafiat. Al-Fatihah. Kari sekali al-bakom tanggul kadil. Mudah-mudahan santos dan belum sabili tawasolah saya teman menuju dalam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa bi'ulumihi wa iyyakum fid darin amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala sallallahu alaihi wasallam dzarratin min a'malil qulub khairum min amsalil jabal min a'malil jawarih. Para hadirin sahabat yang hormati, alhamdulillah wa syukurillah dalam kesempatan niki tiang belum sami masih tebing umur sehat umur panjang insyaallah ta'ala tetap iman Islam jagat mau hadiri acara sak wajib samuli yang belum usami li tahu rasolah niki tiak sila tiang belum usami iring ucap tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selanjut umur tiang belum usami semakin bil umur semakin sehat dan tetap iman Islam. Al-Fatihah. Para hadirin sampai dihormati,
Nah pakai wasen Imam Ghazali, inna fi jasadi benu Adam, lantaran tiang pulung sami tebet si Allah Ta'ala arah 4 tiang pulung sami. Pertama tebet si Allah Ta'ala kan badan tebet. Kedua tebet sakoloan aran hati. Katelu tebet sakoloan aran nyawa. Keempat aran akal. Ia aran tebet si Allah Ta'ala. Nama ke saempat niki sa tebet si Allah Ta'ala apa aran hak atau aran tugas, maratan badan, maratan hati, maratan nyawa. Nama ke tugas hak kewajiban tiang puluh sami, badan adalah sebagai ibadat dan kewajiban Allah Ta'ala. Kedua hati tiang puluh sami sebagai tawajuh urun basin dengan tarekat untuk menuju Allah. Katelu tebet nyawa Allah Ta'ala apa tugas atau hak tebet nyawa Allah Ta'ala taparan aran musyahadah. Nabi jak yang cingak, Nabi yang serius apakah luar sembahyang maupun dalam sembahyang adalah jalan mengingat kepada Allah. Keempat, akal tebet Allah Ta'ala. Jadi untuk apa? Untuk membedakan antara muhdas dan kazim. Ia gawin tetebet aran akal dan kulung sami tekoloan Allah Ta'ala. Nah inilah beban atau kewajiban yang kulung sami sak tebet Allah Ta'ala maratan akal, maratan nyawa, maratan badan tebet Allah Ta'ala. Nah lagu Nabi kena elin tebi nak maratan atin tiang pulung sami. Nama ke atin tiang elin terjarian Allah Ta'ala arah 4 li tebina. Pertama, api angin air tanah li tebina. Nama ke kan berat lu beban nanti ni dengan mesa-mesa tebina Allah Ta'ala lagi 4 macam. Lain seno sakit dari tebina Allah Ta'ala. Angka sifat-sifat kelengian atau sifat hati seno ia kan paling berat ni. Nambi keneruan lengian atau sifat hati seno nani tau sifat sak taparan aran meri, tak sifat hasad, tau arah sifat dengki di dalam hati. Nama kila menara sifat-sifat arak di dalam hati seno maramanik Rasulullah dalam hadis la tadkhulu baitan fihi junubun wala kalbun, manik Nabi. Nama kila menara sifat-sifat dengki, sifat-sifat ngeri di dalam hati seno den bani tamu malaikat rahmat juk dalam hati. Nah kembalikan di bani fihi junubun lantaran atemnya junub arah nawak yang pun musami ini junub ati pun junub masih den pelingihim doang awak junub ati pun junub tep-tep penarak junub pelik raga atau le awak li dalam hati pun junub. Wa fil ardi ayati dengan barang syarat li zahir atau barang syarat li dua jadi tanda li barang batin. Jadi tanda narak li dalam.
Na lagum bih taparan jonok ati seni, taparan aran jonok ati seno, lantaran arak sifat-sifat dengki, sifat meri, sifat talo ati di dalam matem. Nah iya kan ati senu jonok bin taparan. Nah maka lamun arak sifat meri, sifat talo ati no, din bani tamu malaikat rahmat. Wala kalbun, saya narak gambar-gambaran basuh di dalam hati. Biruin gambaran basuh ke balik sama malaikat. Kesempatan sa pikiran dunia lamun sembahyang, kesempatan pikiran kebeng lamun zikir. Nah jadi malaikat ni suruh tenden bani lantaran din militamu di dalam bali atau di dalam atin manusia seno searah ati junub atau ati arah gambaran basuh. Din mili tamu ati na dari jauh elik ya. Na lamun telang sifat-sifat seno na baru antamu malaikat sataparan malaikat rahmat. Ia jadi damping, ia jaga tiang pelunggu sami apakah dalam sembahyang maupun di dalam sembahyang terjaga si malaikat Allah Ta'ala. Lantaran hati seno arah dua berdoa. Arah nati seno nurani unit teparan, arah nati sanubari. Nama ke hati sanubari seno ia berhubungan dengan hati nurani. Ia bawaan hati sanubari det hati nurani. Angka potongan sanubari semua potongan kosong potongan. Mu beloang itu langsung berhubungan dait hati sanubari. Hati nurani kajen tebus loang. Angka lamun tamu setan imbi jalan tamu tiang kulungku sami. Niki eli bulun-bulun betak niki ya. Di jalan tamu. Lantaran badan seno ibarat dunia. Lantaran dunia penuh si kayu si macam. Nah jadi tiang pelung sami kayu tiang pelung sami bulun-bulun betak bulun-bulun nawak bulun-bulun sa benas-benas seno kai kata seno ta rembo-rembo demi tu benas seno. Kende sa alung lalu. Iya jalan tamu nih setan iblis anu. Nah jadi menurut tamu dia mombi lain darat lampak, bawa lain daram, bawa lain milu, atas lain daram, darat lain milu. Angka ia kata jaga makanan tiang pelung sami kendik tamak daranin makanan haram. Lamun barang haram mud daranin tiang pelung sami din bina marantan motor saliwali aspal panas gelenan doang seta jelapan mbi jelai lampak. Nah lamun daranan barang haram daran barang halal jak din bina marantan rorong den man aspal kan arab baik berborong bitana gas motor kepandak kan si aran penggitang batu-batu. Nah iya kata jaga makan ale masih sehat atau bijejari atau tiang pelunggu kadin saat kerdet setan iblis. Kende saya langsung lalu. Nah jadi di menuatamu setan iblis nujuk tiang pelung sami to oleh loang sanubari nu tentendo. Ngoring itu mararun gambar basung ruan arak sarabun basung bea arak run basung putih itu ia para basung sasolah nun tentendo itu. Sampai terjun dan dia nyengkung. Naya jadi teo pirong bisa kuat lu Bruni nyerahkan sogol untuk penjamer atau nganjang mentanan tu. Dia kan mulai cengik baik. Namun tu tondeman ni. Nah berhubungan det hati nurani. Angka dua mata nati seno. Arak rijulu, arak lidah ele muri.
Jadi sajulu mata nati seno isit pandang akhirat. Elit muri ia pandang dunia. Ia kan hati seno koluk pulin tebaran. Ia berbalik bebelah hati seno. Wadah itu masa giring maniki kadang-kadang beh telinangan antara kebe hati seno berbalik bebelah tiang pelung sami. Lantaran hati niki yang paling berat kebersihan. Lamun telupaan hati din bina marantas teras di sandi banyaku penok ron motor bapu mama penok ron kelepuk aran itu zikir tapi anjua dosa pun penok ron daduru li teras dan kulung sami angkat tiang kulung sami jadi tak pesola coba kerang-kerang zikir kerang-kerang istighfar kerang-kerang tuna sampun jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran ini kita kotor. La tanduranna li aswabin inrum tata'aribuhu. Lantaran di kuah pada periksa ruang kekengas manik Allah ta'ala. Di kuah periksa ruang sugih ya. Di kuah periksa doi banda manik Allah ta'ala. Inrum tata'aribuhu. Berembe kena adapan, berembe kena onim, berembe kena anganam kalemak, berembe anganam kebi, tetap tercingak Allah Ta'ala kalemak kebiya. Lalu tiang belum sami diterasa terperiksa aten, tetap terperiksa Allah Ta'ala. Tetap terperiksa. Nah jadi kan hati itu tiang belum sami wajib adit bersihan atau searang kotoran li dalam hati taparan aran waraunin basir tarekat latifatul qalbi. Nah jadi hati itu apa kena latif halus kena pengesir matus hitam bersihan halus. Lagu halus apa? Halus si cayen agama si pacum sembahyang atem halus, pacum zikir atem halus, pacum tuna sampun atem halus, pacum ngaji atem halus. Jadi solah hati seno. Lantaran hati seno kembali. Lantaran hati senu si solah tan keturunan tan tepina insyaallah taala jaki dinarak ron berang-berang sekecil-kecil si putih ya. Si solah anate. Lalu wasakil balik tiang kulung sami pina dosa. Sekali mina berang, dua kali mina berang, telu kali mina. Kemudian itu periksaan. Nah ya akhirmu kedik-kadik mudopuk teparan ran yang teparan mudi narak bonajah biji jarim lantan hati no berang lah lalu ane kamu jadaitan kamu gawe ade kamu daitan wasan terberang hati bal ran mane Allah taala atem wasan terberang le berang leceng di narak bon nasehatan di narak bon perengan nah nu akibat natin tiang belum usami. Nah iya sifat-sifat atin tiang pelung sami. Nah berembe kena ruah nah tau ta nah dalam hati seno kan menu kesolah menu halus secien agama karena agama seno Islam agama ruan agama seno ye bea runcaya iman ye pote tauhid ye ju ma'rifat ye bereng. Nah ye sinta bersihan atau cinta tose tiang kulung sami mara atin tiang kulung sami Islam setose kadi kuat ibadah iman kadin pote kuat zikir lama kuat zikir bersih hati tobat besok saya kira tobat insyaallah tenang hati berang sing besok insyaallah ini bersifat sifat sabar. Dah jadi kesudu kerang-kerang ngosek yang tiang kulung sami.
Nah jari ya pegawaian ni sampah tetosik sampah tenu. Lantaran apa? Hal ni marantan asal atau marantan api angin ai tanah senu yit tepi na ati. Angka nafsu tini kile ati. Hawa kile ati, dunia le ati, setan tak le ati penuh. Tiang belum sami. Memparat solah-solah mulus tinjaran dan belum sami solah ruai lagu kasar tu dalam si kotoran sun ditarung nah jari tat bersihan tat pesolah natin tiang pelunggu sami dalam sampah niki ara-aran zikir ara-aran istighfar ara-aran tobat nampi kena pegawaian ni marantan asal lati seno ye kan sembahyang niki ara patelin sogol ti dalam hati doang li sogol nganjang ruku sujud hati doang li sogol. Nah kembali ke sogol itu lantaran pegawaian atin tiang kulung sami ara empat asal di ara empat biruan sampat api nganjang sembahyang, angin ruku sembahyang, air sujud sembahyang, tanah tokol sembahyang. Ini pegawaian. Nah jadi sampah teno dinara elin terbit terkecuali adalah hati. Ia matur, ia tahu memuji, ia tahu buat di hati seno. Ia berbalik, ia berbelah hati seno. Engkau keren-keren tak tidur kena hati seno. Kendik lepas lalu kan hati senu jeng ngaku pak. Timas solah-solah arak bayi tak ngaku. Nah yang tanan ni sokol ibadah. Nah jari lentam sanganjang ruku sujud teno sanganjang amano iaran syariat. Saruku iaran tarekat. Saat sujud temaran hakikat satu kola malam mari pat mombi tahun pegawaian seno terkecuali tiang pelunggu sami doang tahu kan. Nah jadi sembahyang keno belen nah pegawaian tu le dalam langgalale asal tiang pelunggu sami ye ke matur viral berulai sembahyang no bimakna jaket tepanggang terperiksa si Allah subhanahu kali sasolah hati kali sa bersih hati lantaran hati niki dinarak paling lengit lain si hati dinarak paling solah lain si hati nah lamun solah hati ja insyaallah solah mua lamun langi hati berembi kesilah ketilah mampu lamun langi hati mas untuk mua jamaah bini lantaran hati ya doh di mana pempek upi lah mulai serbang ajaran dedik. Si waya si hati ya. Ye kan hati itu ada, hati tertajum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah paling berat hati niki. Coba periksa atin tiang kulung sami. Coba koreksi atin tiang kulung sami. Nah lantaran nikilah penuh ruang kesenangan, penuh ruang kesusahan, penuh ruang kotoran li dalam hati. Idza arafatal qalba. Nah kadim yakin kadim ketahuan entan hati senu marak manik Rasulullah periksaan atem ketahuan atem hati senu tahu apa ye tahu iman ye tahu iman tiang kulung sami hati. Nah kembali kata para naran iman jekan sadu aran iman, jekan pelaksanaan tepara aran Islam, jekan nyopuan aran tauhid, jekan mengelit aran ma'rifah.
Kira-kira tahu iman seno. Lamunnya kali sembahyang, iya teparan ibadah. Lamunnya kali hati kenentuan teparan aran iman. Lamun li nyawa tahun teparan aran istighfar. Lamun li akal tahun mengelit teparan makrifat. Aina rasaki nu. Lamun sa pecah di teloi, lamun sa sakit lagu mi doang ngelen adalah makrifat doang ngelen ya. Lamun berhitung teloi lamun sa ulah sakit. Ada coba mbekak matur sakit. Baratain kalimah Allah. Nah ni lamun ale pendoang makrifat. Lamun doang syariat. Lamun doang masalah hakikat. Jadi tarekat jerum belik ada sampah tanu adalah kalimah Allah. Ia kan paling bagus kita sucian diri. Paling bagus bersandar adalah kalimah lantaran inilah ibarat ai belik. Ni apa-apa mateh betul kalimah Allah ini najis. Teh babagi tu segara dididik najis. Teh bagi sabdi najis. Semua anjua kalimah Allah. Di mana rasa ke huruf pendiri saya di mana ya? Biru ale pada ngara di naran la darah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. La manda ara di nara alif lillahi ma fis samawati wal ard. Lam kedua da ngara di nara lahul mulkus samawati wal ard. Da ngara di nara alif dar lam wal hayyul qayyum. Ini di saya di mana? Nah iya kan ibaratan ai balik berem kita madan dini mutanajis. Dinarak paling solah sembah suci malaikat kalimah Allah. Ini paling afdal. Nah jadi apabila tamu jauh kalimah Allah, apabila tamu jauh hati kalimah Allah, insyaallah tenang hati Allah. Lamun ditamu ni setan tamu mau berembe-rembe antam ini senang hati. Lamun tamu setan. Kadang-kadang ini gedek timan beroas lapu apa hati angan terus jumpatikan beroas. Begini tujuh biji. Kadang-kadang bebek kamu kali sinusuk piring umpan penghapus. Nanu siruan hati sana. Lamun sedi. Idza araftal qalba kadim yakin atau kadim ketahuan entan ati seno fanahnu nunabiyina junulaka junudahu mukadimika kadim ketahuan entan ati seno ibarat dengan jari datif ati. Nah kembekang matur lantan badan niki sebagai dunia. Hati ibarat bintang, nyawa ibarat bulan, makrifat ibarat jelur.